ekipa, danas radimo bočne trbušnjake. Očekujem da se zagrijete prije toga, da ste zagrijeni prije. Mi ćemo se malo protegnuti na jednu ili drugu stranu. Nek ostane sjet na kostu poslu, a ti se onda protežeš cijeli struk, rebra, ruku. Isto tako ćemo malo zagrijati ruke, odnosno šake, jer ćemo se držati na ruci neko vrijeme. Otvori, zatvori svom snagom, pošalji prste daleko u stranu i onda ubrzaj koliko možeš. Ruke malo sa strane. Ok, opusti. Idemo na dlan i na koljeno. Koljeno smjesti ispod kuka, a dlan ti ispod ramena. Biće ti lakše se držati ovdje. Pruži gornju nogu, pruži ruku, spoj, otvori. Spoj, otvori još 8 puta. Gornje kukove prema naprijed. Stisni strukić. Jedan i drugi moraju raditi. 4, 3, 2 i još 1. Ok. Spusti guzu na pod. Namjesti koljena. I dalje dlan ispod ramena. Malo ćeš morati približiti ruku. Idemo gore, protegni i vrati. Sad kad smo krenuli na mjesto koljena kako ti paše, da možeš taj gornji kuk poslati što je više moguće gore u zrak. Protegni se, isto tako radimo 10 puta, imamo još 6. Napravit ćemo se skupa jednu seriju zajedno. Nakon toga zaustavi, premotaj, ponovi ovoga samostalno kako god ti paše. Još 3, 2. Ako sam vas zeznula u brojanju, žao mi je. Još 1. Ok, tu smo. Ispružiš noge, staviš donju nogu preko gornje. Ostajemo na ovoj guzi, na boku smo. Gornja ruka iza tijela, isto tako s vrhovima prstiju se držiš, stisni trbuh. Noge zapleti, na izdah digni, udah spusti. Bočni trbušnjaci, gornji struk trebaš osjetiti da radi. Ako si previše tu na boku, onda nećeš moći dići noge. Ako si previše iza, ništa od strukića. Još 7, 6, 5, stisni trbuh, leđa treba biti ravna. Ako te boli donji dio leđa, od ovog jednostavno smanji pokret ili možda možeš leći na pod pa raditi tako. 2, još 1, odlično. Napokon idemo dolje na pod, lezi, spruži ruku, stavini koljena, gornja ruka ispred prsta, raširi prste na ruci, na izdah digni se gore na triceps, pruži lakac skroz do kraja, udah se vrati, još 9, izdah i udah, izdah, udah, izdah i udah. Svaki put lakac skroz do kraja, probaj pružiti naravno, ako ide, ako ne ide, pruži koliko možeš, još 3, 2, još 1, izdah i udah. Ostajemo dolje, sad izravni tijelo, to ćeš najbolje napraviti tako da se poravnaš sa rubom prostirke. Pruži koljena, pruži stopala, drži se ravno i drži se na boku. Gore noge i vrati. Moraš biti baš na boku i to baš na kosti. Ovo je onak malo nezgodno, ali evo probaj koliko možeš. Ako ne možeš uopće preskočiti taj dio, opusti, odmori i nakon nas čeka druga strana. Još 4, 3, 2 i još 1. Druga strana. Ruka ispod ramena, koljeno ispod kuka. Gornji kuk prema naprijed, što više pruži ruku, pruži nogu, koljeno naprijed. Lakat koljeno i otvori. Stisni, otvori. Stisni, otvori. Stisni i otvori. Izdah, udah, izdah, udah, ko broji. Ja mislim da se još 4. 3, 2 i još 1. Guza na pod. Namjestiš koljena, protegni guza u zrak, kukovi visoko gore. Gurni kukove i naprijed. Kad ih već podižeš gore,
gurni ih i naprijed, zato ćeš možda morati ovo donje koljeno malo više prema ruci povući, da ti to bude lakše. I iskoristi ovaj pokret, protegni se svaki put. Skroz od koljena do vrhova prstiju, sve protegni i stegni. Još 3, još 2 i još 1. Odlično. Bočni trbušnjaci. Na bok, odnosno na tu donju guzu, donja noga preko gornje, digni, spusti. Izdah i udah. Moraš gornji struk osjetiti više nego prednji dio trbuha, iako i on radi. Prednji dio trbuha ti drži leđa gore. Naravno, noge rade jer se dižu gore. Sve skupa je čvrsto, ravno i aktivno. Nema šanse inače da napraviš ovu vježbicu. 4, 3, još 2 i još 1. Idemo skroz dolje, napokon legneš, ako te boli ruka, malo je pretresi. Na lakat, odnosno na triceps, na ruku se osloniš, idemo gore i vratiš. Gore i vratiš. Lakat skroz do kraja. Možda će ti biti na jednoj strani teže, na jednoj lakše. Nekako je uobičajeno da smo dešnjaci, pa da nam ta lijeva strana onda šteka, odnosno slabija je. Malo se potrudi više na tu stranu, daj si vremena i napravi tako da pružiš lakat skroz do kraja. Biće brzo rezultati, on treba biti uporan. Još jednom, gore i vratiš. Zadnja vježbica, pruži noge, ležiš tako da tijelo u jednoj liniji poravna se sa velikom stranom prostirke. Pruži noge, koljena, stopala gore i vrati. Gore i vrati. Ovo je nezgodno za kuk. I treba biti nezgodno za kuk, moraš ležati na strani. Možeš staviti jastuk, ručnik, majicu, nešto ispod. Ako te baš žulja, možeš naravno i preskočiti ovaj dio. Dosta je Strukić već radio do sad. I ovako. Ako možeš, još samo 4. Gotovi smo onda za danas. 3, 2 i još 1. Odlično. Opustiš, digneš se gore. Desna ruka na pod, lijeva preko glave, malo ćemo se istegnuti zajedno. Ovaj video kratki je zamišljen kao dio rutine, odnosno kao dio treninga. Nije zamišljen da se radi samostalno, iako možeš i samostalno. Ako radiš samostalno kao trening, prije toga se zagrij, nakon toga se istegni kako treba. I to je to.